Ngana no mubasukano omubeho kolekana chingaki chigali tukulera rwanse nsemeria mayimayo niko gwetania abantu 50 bono bamanyekanire tene niko siria ubugimo bwabo ase ogwateka kweli bwago limanyekaine una kijabedam niko egatebekana muri bwageriria tegete ase guichora kwa mache wirira mubasukano mutindio yo obwo etoigo yakururete chigari cyarenge gweta ase para muri chinyumba cia abamenyi nigo egatebekana buna abana 15 na babere negati y'abantu abo 50 basiritie obugima ubwabo nigo nanyina bo umuwaziri oteneto bolendi waime province Githure Kindiki arurege kurege tindi asaba gendi bapara akogende chigari chingaki embure nyinge egutwa unanigo barachi kwimukirwe getambukirege tindi gose ko barwa buna abaiti chingaki chicho nigo amangana yaiga chire ekero obokongu bwagendere kwene kiwase nsemeyo na obokonyu bogenderete asa abantu abange gutigirwa echingumoro boti urwa sinchiro yo wikerano Naitwa William Lokai. Ilikuwa ni usiku mwendo wa saa 9 hivi. Tulisikia ukuta zikibomoka. Wakati tumeamuka hivi, maji ikatukutanisha kwa mlango, hatukuweza kufungua mlango. Sasa ilibidi maji ikajaa kwa nyumba yote. Sasa ilikuwa inatubeba juu. Sasa ikabidi tuvunje mabati. Sasa kwa hiyo harakati ya kuvunja mabati ndio niliumia kidole. Unaona kidole nimeumia hapa. Kabomoa. Sasa nilikuwa na watoto wawili wadogo na wengine wawili wakubwa na hawa mandugu zangu ni jana tu waliomekuja. Tena tukakuwa pamoja kwa hiyo ajali ya maji. Sasa tulibomoa mabati juu, tukatokea huko juu. Lakini majirani zangu wote walikuwa wamebebwa na maji.